Hello, Tuni Cookie News. Vezose na bonza vin lim ni vin Tuni 5 October 2025 ai ta in news hi aphat changa ahung kisim zo ji po in hi ji achu subscriber ho hinga amasan na het thim naw kain thumin ikiman hun huna hong kisim jinga hi ti zong hi het theina diwa kain sai kit hi han lang azi chu in sung mi pa khat aki hi le to ding them ding ho jong hi ahong le le ji in ta chu veng sung kho sunga jong mo po na ki nei a hi ting le thil ho hi ball loading tampi ball ding ho jong hi ball lawa kho tampi ahong do ji hi a chu thil hi apha cha hong ki so thailo mi tampin jong a timing set in lang a timing a hin ball lo ti loi jong e umovin a timing chat na ga ball ding chu hi full time a ki ball a hi lo je a chu a phat chat na ga so do ga ball do ti ho chu kitup jing a hi zong le a phat chat na hong ki ball do zo lo a hi in ana he thi mo hi te na ki ting itiam khana kho ve ting le phata a in ball de vai le kum khana ni khana hi video ni le thum i ball man wa hi zong le ball ding to gon ho hin nei hi tin hoi ta news mong a hi lawai le thil so kidang dang latest news so bang hi mun chom ma ho hi zong le iso thei vai le in so god de wa hi tu ni in holim na diu i topic ngo hi a hi le mei tei BJP MLA ho Delhi a achina chungchang ho zong in he de kata sanin hi chi chungchang ho zong hin sai hui tin chule ko tu in gamgi ki ven dan ho deilo na ahin phon do na ho jong aban bana in sai de wa hi ama sapianin news ka velo hen chiwa hi Manipur CM Louis Biren Singh de kolpu ama lam kai na hin Delhi a BJP leader ho kimu pi a Manipur gam sunga government tha sim kit na dinga hi BJP leader ho aga kimu pi ve ti hi mu ahin tu le tu a hi mei te gam sung jong hi ei ho to ke ba chat ama ho jong government nei lo ta bang chu ama hoi ei ho sanga chu neu khat henge government lui ana sa a hi ja a chu ama ho jong neu khat khang to zo nan te hi jong le tu a hi iwat na hi le Manipur gam sunga cheng kuki mizo kuki mei te a hi lawai le naga ho na hi chi milong ho hi chi ho thum hi tu a hi bon cha ki bang chat he ta so aji chu government nei tum talo tu le tu a hi igam sungu vai PR ha a center in control a ball hi so alang khana ai ho le naga ho chu melong ho hi ga sei le hen ai ti la ya jong government a anaki involve be se lo a hi lawai le tha ki nei bi se lo i za so atuma ki vai po na i thu mo hi in e ho chon kho ki sabi se lo ai a hin la mei te ho chu he thim na diwa zu kham khatnin zu a hin ngol ting le again thei dan hoi het jeng wa hin a zu don lo ho chun zu don hon angol ting le ha sa gen thei a thu no ki het pi lo ai he che to banga chalang khanai e ho dinga chu khuti ta na bi se lo hin hi zong le mei te adi se na hi chi de kol pu hi thei ta lo chu agam sunga government election uma a hi lo le ama hi hlata a hi lo le government dangin apo a hi lo le mi dangin vote na alel je a hi ta chu hi kit hen langila athu dan hi nom ding a hi tu le tu a hi Manipur gam sunga CM talo aban le koi macha government jong hoi ta function thei talo hi ta chu center in control a bola hi le again thei uta e ho sang again thei zo hi kiti zong le ki sei hi lo ri so in zawa ate ka na ka bol zu edik ho khu a edik zo ting la hun inga asa le ki thingeng ho so ni chi to bang ho yu e ho ku ki cha te so hi le hu chi chan ge ya chu ga ki edik man lo a hi ni za chu tu a hi atuma ki vai po na ding I thu mo a hi a ha ding chu a ha ding mong a hi nai hi zong le tu a hi mei te government ho jong hi ngasata ki peiwa BJP MLA phabe pi to hin hi chi
former CM pa Biren Singh hi ki ho to wa Delhi a Manipur government tha sim kit na ding sei khom na nei tau ti a hi gachi kit no a hin aji chu tu chung hi lagup sunga hi ahin bol do zo kit lo wa hi la chun Manipur hi I chan ge a hung lung ding I chan ge a hung ha sading ham ki sei thei lo lagup sunga nei chi lagup la a jong chu lani la thum lang chi ta a hi le laki khat ham laki khat katin la thum ham khat bo hi chance aneu ta so chi sungai asiam do kit lo vai la kum khat lang hung kit na lai di cho PR ni je a chu agang theilam pe na PR sim do na ding te PR la do a government tha new government form na ding a hi to gon ani jing ve ti jong hi mu a in tu ni a jong hi nga ki ho khom na ho neya hi ta chu CM Luipa ho ta hin BJP MLA phabe pi to ga chewa president ho loi to hin ki howa Manipur gam sunga ET president rule la do a Manipur gam sunga hi government tha sim ki theiding ham ti to go na hi achieve ti a hi in alol hinding wang hi ta san a hi poi hi jong le tu ni chan ge ama hon jong pan ala dan hi I het team na device se wa hi in e hon jong e ho government ki sim do na dinga separate administration mu na dinga to gon isim jing wa hin hi chilaya jong hi ama ho hin I ati le Manipur ke lo hela ta chu government tha khat ki sim do kit dingham ti hi to gon anei jing wa hi aji chu ama ho adinga hi ga sei be kit lo hen government atha form of hi la chun agamu aven bit theina diu lampi hi hung thei chu ai wanga tu a PR sunga hi e ho dinga chu chance hoi zo kit chu ni je a chu agang theilam pe na hi government tha sima government ho hi tha form kit ding government rule phateta a state government hi phateta a rule sa kit na dinga hi to gon ani jing ve ti a hi in hi je a chu e ho gam sunga state government sunga na tong ho a hi thei chana state government hi igam sungo wa hi function sa tapo ti a hoti la wa hi le separate I thum pau hi separate ti ai pen na pau jong hi a meaning lo hi ta chu a meaning I ma cham lo ki phin wang wa ina to in avet sa lo ze a chu I ma cha kan do hi ti a ki sei ya hi le mi tam pi hin tu ni chan ge I he thim nai po vin hi chi akinga a hi le I pi ke ne ding ham hi chi bo si a hi sum ki muta atia hi chi wa Manipur government no ya isum san ho pi hi iga I no hin hi chu I lai se wa chu ET separate administration I mo de ham separate administration mo lew han tu ana sumsan sanga tam zo jong na san thei tu ana to na nei lo hon jong a hin nei thei MLA iza nam khat te nom hon jong I te theu nom ta I bol theu ai alang khana ga ki sei ki den la tu kum hiala hi e ho dinga chan song talo de 2026 27 hung thung hen lang hi le e ho hi next election adinga hi nasata hung boy deu igam sungu wa vai hop na jong tu abang hung hi talo ding a khian khat in a kham ding a khian khat hung ki gong ding hi chika la a jong hi e ho ki ka boina sang ta hung lun thei ne ding jong oma hi in ni je a chukana mi te ho thil iza kai hi a vai ge lunga hi I to diu I them diu ho hi agang theilam pe na I bolwa kilung to ta I din de diu pa hi dei sa hi ti chu nga tu a jong hi BJP MLA hole CM Luipa lam kaina aga ki mu to pi hin I chan ge to gon a hi nei diu ham ti jong hi het the hi lo hi ti chu neu cha Biren Singh in BJP MLA phabeb analam kaya Delhi a leader ho ki mu pi dinga achina chungchang ho wa I het team theine de wa ga ki hil che theina hi chi chan chu hin tin koiman hi chi news ho a chu hi chi chan chu aji lo hi jong le e ho a hi ting le hil chit na
tabang ahi lawai I het thim na diule ilung thimo ake hon thei ni ringa chu in sewa in mi tampin ipi bola ama ho chu ga chiu ham I ti dan ham ipi ham alung tum iti ding ji wa chu hi chu ho chu het thim na diwa niau cha in sei sau je ma hi ti chu ka ga sei be kit hin tin abana chu tua Manipur gamsung hi masanga thingnoi tampi ana zo ana ho hi ga velau chun KCP PLA ahi lo le RPF ti holoi ahi lo le pripa KCP Kanglei Park EPP ti on KKL KKYL ti ho hi chi thingnoi tampi aneu chu ahi le hi che ho zo si chu masanga pon ki man halo ahi le tu ahi mi sagi gi lang mi get lang ki man jeng ho hi iti dan he tam ti izong hi ilung thimo wa igel mai theu masanga chu thinglanga hong hlei do wa ki sel theu masanga chu barmagam sunga kem anei wa nom ta khosa theu ahin la tu ahi barmagam sung jong boy nom ta hla thei ta lovu a na la ho jong sagain reason ngen hi za hi chlai la ho jong hi ai ho lang ho to PDF ho ki tho an sata operation abol jing vaila ama jong to thei ta lo a kem izat ham ha jong ke hal hata nom ta thei ta lo chule Burma se pai ho jong hi masanga chu suma pi wa thu a control a bol wa hin tu a hi a sumpi ding jong nei zo be se talo a hi wa nga chu sumpi sangai tu a hi gal ka ma hi ki tho pi kit no wa pangui so a hi wa nga ani a hi ki kap to na jinga hi le chlai mun wang a safe ta poi ti a hi hi za chu Manipura hong lai lu no le Manipur gam sung jong tu a hi melong ho chen na hita ta kuki ho chen na hita chu thinglanga pot thei te lo nga kulla ki kul khup ta bang hita chu nga kulla nga ho imat la nom ta ke mando thei abona mat ding ti dong ke mando thei a hin la vadung ho veleu chon vadung a sawa hin hi chlai dunga nga ho ki mo mat thei lo ai aji chu ipgm tel agamlin chu masanga chu hi chi to banga chu phai sunga sepai ho ka mowa security force ho ambush a bolwa thinglanga hung jam do wa ki sel jiu ahi wanga to ahi ki sel na dinga nei ta lo thinglanga hung thailo phan wa chu a phat changa hi PLA hi hen RPF hi hen KCP hi hen pripak ho I jong le ta chu a phat na hi police on check a bol vaila ama do jeng wa hi tu ni a jong chu news ki modan dung zuya chu mi sagi lang hi anamando ki devin a thal ho to a mobile phone ho to anamando ki veti ho jong hi mo hi in agam sungo wang hi ai ho gam ta te dinga ai hon tu le tu a hi henge ni le cha langa chu ki ha sa zo mai the hi a hin la ama ho gam sunga khosa dan hi nasata ai ho asanga gen thei zo hi ta vi ti chu he thei ne devai ga se wa hi in chule hi chiwa news khat hi ai ki ting le ko tu in tu a hi gamgi a ai mi pasal khat nasata a arambai tengkol hon a hin je muwa police ho khutna na pi lut no hi chi a pi lut pau jong chu nasama ma jing a condition hi serious ma jing a hi ta phana chu ko tu hon jong thu khauta a so kit no ba 48 hours sunga ahung ki phone do lova a hi lawai la police on hi chiwa mi je mi vo ho hi amat nova dan dungju ya go na api lo wa hi le 48 hours sunga na to ahin pat lo wa hi chi ta bang ho hi kitchen ta a don but na ahin pi lo wa hi le 48 hours zo ting le ke hon kagam kiu ka kinung vet de wai tai ti a jong hi government of India gi na aboli ti ho jong het sa na aboli ti ho jong hi mu a hin chewa jong hi nga sim su leo chun sa pawa ki ji a hin hoi ta ma hon jong explanation hoi ta bol a hin hi chi October nisim ni a hung ki je ma hi chi phai ko village a leima khong a cheng tu le tu a leima khonga sepai kiema na tong a hi in hi chi Mr. Kamgin lal kiti chongloi na ama hi sepai kiema na tong hi cho na to chai pha na hi gari niau khat na hi
ahung nung laya hi le hi chi ahung in lang zona ahung kinung len a hi leng mei ho makhan het so ke wa hi in hi chi makhan ho a hi ama hi meitei hon ana chan nova gypsy khatna gypsy kang khatna hi anamat nova hi ta chu sekmai langa ana po hla wa zep kita hin zep wa athi to bang ahing to banga hi police ho khutna handover ana bolole hi chi sekmai police ho chun kampo pi police ho contact ana bol kit nova hi ta chu kampo pi police khutna ana pi lu no hi na hin la agala zo wa jong hi ama condition hi na sama ma jing nga ahin athi ding hi sei thei hi lo critical ma a hi ti a jong hi mo a hi ni ja chu tu a hi na sata hi chi Mr. Kamgin lal chong lui ama na to na a hi chi to bang security ki pe zo lo a hi la vai le mei te le cookie ki ka a buffer zone veng bit dinga sepai ho anaki koi a hi in sepai ho ta san na zala center force ho ta san na zala gamgi hi gol hang ho ta chapa ki koi ho tamzo ki la do a hi ta in a hin la tu a hi chi to bang to gon a jinga ke ho dinga a safe lo wa hi le tu a 48 hours sunga agang theilam pe na hi chi azep ho hi nong ki phone do diu a hi lo vai le dan dung zu ya go na na pi lo wa hi le gam gi ho hi ke ho ma man ka ki ven kit diu center for so na kinung hin diu hi ti a jong hi ko tu in het sa na a hin boli ti jong hi mo hi he chi keu chu hi lovin cookie student organization KSO Southwest Cedar Hills hon jong hi chi chung changa hi demna len ta hin bol kit no vin hi chi Mr. Kamgin lal chong loi ama ki vo na chunga hi ke ho jong kalung kim po vin center for so gen chat na zala buffer zone hoi a safe thaina chana ki gat hinam ti a na kingan se a hi in a hin la tu a dei lo ta ka gam sungu wa ko na ke ho gam kai sunga buffer zone hin ho kala hita kuki ta chapa anaki mana meitei gam sunga ki polu na nasata anaki zema deilo bolai ki bol na chung vai ke ho jong kalung kim po vi ti a jong hi KSO Southwest son jong nasata demna thupon ahin bol ki ve ti jong hi mo hi aban kin a hi phailang mol core committee ho a kona het sa na le thupon ahin bol naw a hi in anasim so keu hitin het so ke deu kata sanin phailang mol lang hi atam zo tu a hi meite hon in a hal ha na ho jong hi a khen khat ho phabe pi hi akinung lo tabang ai tain mun chom choma ho a hi in ngeta chu ki phathe hin suknu le phailang mol area wang hi tu ni chan ge a ki mo lu theilo a hi suknu lang jong chu iga asai ki na hi le hinge mei te to gamgi khat a hi in ngeta cho adang boy na hi lo a hi na hin la phailang mall area lang hi isaya hi la a boy na hi cha chombe a hi chi hi ei ho ku ki cha te I chen na mundang dang ho to jong connection hi ha sama ma jing amun hlunding iti a hi la mei te gama ichi a hi la gari a ki lut thei khuti lo wa mei te gam lut lo hela eima gama lut ding iti a hi la chon thing hangen mola sanga sang kal do ding kumsu ding kal do ding kumsu ding hi ta chu ichi le bo ki hlung a hi ni thum ni li ki zot na pan kila a hi in a hin la I gamu dal ha ding hi akidei lo je a tu ni chan ge ai phailang mall area core committee in organize a bola gol hang phabep ta chapa ho hi akoi wa ni gam sung wa hi ga ki cheng lut hi zong le mei te ho ahung lut theilo na dinga hi ama hon pan ala zingo a hi in he je a chu tu chunga jong hi het sa na ahin bolu thupon ahin bol naw hi ga velohan ama san phailang mol mi pi zo se ka jana salam ka hin bol un a hi tu ni a ihin seinom pen uchu a hi le meitei gal je a igam u ihin dal ha uvin nunglo na ding in pan ilazing uvin tu ni chan in phailang mol thu sei phailang mol thu sei thei a I na lai un
na lai u ahi inung tu ni chan ge a I to pha jing na lai le tu ni chan ge a I sei thei jing na lai hi ki pa umi ti to bang hi in aban le hi chi ipan la o hi ipu ipa sa gam ipu ipa iso pi lungap na mun nung lo kit te ding itup mo chu ahi chule kuki zo gam chen ding nieu sa ding inom po vin ahi ti chu asai dan no hi neu hat kain sim dan chon het thiam lo diu ka ta sanin chiwa ma na sei chu ahi le ipu ipa gam ina chen naw I gam ho hi dal ha ding inom po vin ipu ipan ina sat pi saw hi chu ho hi I gamu aniaw ding la inom po vin tu ni chan ge apan kila ahi in hi je a chu tu ni chan ge a hi chi mun ho jong hi ki sei khom jing theina lai a hi in hi je a chu a hi the ai le pan la khom hi ti na to ti na a hi in aban ke na hi amau na sei be na wa hi chi achunga ki sei ho hi I he uvin phaileng mol hang sung mi hausa hi hen koi hi jong le phaileng mol I chen na ho a kon mundanga electoral voter transfer ibolo di win iki he sa win a hi ti ai tu ni a hi ga le han phaileng mol area langa hi mi alhang pi a 100% la a hi 70% 80% tabang hi munzo ma cheng hi ti su lam kalang hi hen a hi lo le kangpu pilang hi zong le hi chilanga cheng ga mo hi tain hi chi phaileng mol area a cheng hi 5% tabang tu a chen khom kit ding hi ti a to gon ke nei na bo wa khu 5% tabang ham khat hi ke cheng lut pan a hi the han lang inam pi hin hoi ta lung ki to ta na ki tong thei han lang tu ni a phaileng mol area langa hung jam ho zo se hi ki tho pi han lang tu ni a hi ki tho pi po we ka ti na hi po in ki tho pi dan hi di lo hi ka ti na chu tu a hung gal jam ho hi nu mei nu na ho chu he nge no mo le tan te hi zong le pasal ho be hi ki thunun zo hen lang hau so hin eima ho hi ki control zo hen lang a ho kom la vela ho khat na hi holin ta khat ki sim hen lang ki cheng lut hen lang hi le chun I gam mo hi nom ta inung lo thewa hi a hin la tu nia hi che ho chu bol talova ngai thei na a hi la vai le hi ta chu I gam I dal ha na ho hi ngai na nei lo ta banga hi lam kalang hi hen kang pu pi hi jong le chen det na ding to gon ki ne ya hi ta chu electoral card ho jong hi transfer tampi ai ta in hi je a chu phaileng mol area core committee hon a hi theya hi le electoral card ho hi koi machan phaileng mol area a cheng hon khat chan jong transfer na ki bol lo de wahi koi tabang hi chi het sa na sa lova voter electoral transfer bolte te au ma hi le aman mo akipo ding hi ti hi het sa na ahin bol hin mail ma a ki gel ding hi ti chan ge hi khauta thupi na ahin nei win ni ja chu a hi the ai le phaileng mol area langa cheng ho lam kalanga hita ta ka po pia hita ta panlau hitin gam danga ho na tong hon jong a hi the a hi le pan la khom ki no hitin hi chilanga hi hoita to gon nei lo han mi gam sang a jong I gam chen naw ku ki cha te chen na la a jong phaileng mol area lang hi gam hoi gam no me hi ki ti jong le ki sei hi lo ding ai hi je a hu tu a hi mei te hon jong a du cha no aban le milong I chen pi ho win jong a du cha na lai ta wa hin hi chi nga di se na ga ki sei ki la salam patong ki ti na highway pa hu hi chi hu I to pha nge wa hi le e ho a dinga chu melong jong I khut na mei te jong I khut na the a hin la hi chi hu I to pha zo lo wa hi le wang chu amani connection hung ha ting le e ho lang I gam hi
newa hung neo ding hi ti jong chu ngeu cha iga sei beo phaileng mol core committee in ahin so ba na jong neo cha ni pi hon het thiam na deule dei sa wal je a chu neo cha kain sei sau jep hitan tin chole amasa in a sei mi sagi ki man ho chu hi chewa mi nga ki man ho chu hi chewa hi amin ho ahin ta do win hi che amin ho jong in vet nai le tu la ya hi iti seideng ham i gamboina a hi nasata mi khen khat hi tribe ma ki khen na za chom hi ahong tai hi ze a chu tu ni a ku ki cha ten ilungu i tha gel ke no ngai i pan khom lo wa hi le tribe khat si in mei te i zona de wam poi ku ki cha te i bon wa ku ki nam sunga subtribe ho zo si i pan khom level kilung to ta hi chu jong chu idin det no wa hi lebo imu di wa hi ti hi i he no ngai ti hi ka sei do no min hi chi mi nga ho anaki mat na chunga hi thu so anaki bol na a chu a hi le kho khat na hi ngo na anaki bol kha hi ni je a chu tu chunga nga songkot village authority hon su thin na ahin bol lovin hi chi wa ama hon su thin na ahin bol hi a hi le 4th October 2025 nga media report hung ke bol dung zuya kne ho ki ukne ho kimat na 36 Assam Rifle hon 2nd October 2025 ni anamat nawa mi tampin thuso anabolwa songkot village thilso hi ti ngo na bolu chu chu adi poi hi chi thilso namun ta chu a hi le songkot village zo a hi chi hi songkot village Halloween hi chi wa ama hon ain sei na wa hi songkot village hi chi to bang thil ho hi ana khapo in ahin la media hon report abol na wa chu songkot village ati win hi chi thil di a hi poi songkot village a hi po in Scotland zo a hi ti a jong hi ama hon het sa na su then na ti ding su then na ahin bo love ti chu imu thei de wa iga se wa in tu lai inam boy na hi mi tampin ama tribe ku ke azam do theine ding to gun inei to bang wa hi kamoin tu ni a jong hi che wa mi nga ke man ho hi ga ve leu chun tu ni a igam inam ngai lu panla ku ki mina thi ding manding kho salo hela igam inama dinga ku ki mina di chana ding ho hi ga veven aki khen thei koima yum po vi ti hi chewa ko na jong ki he akhat na hi kip gen hi in ani na ajong kip gen hi in athum na hi ga velon sing so na hi kitnin ali na hi ga velon vai phe hi in anga na jong vai phe hi chewa hi akoi pen chu iki khen diwam tunia nang tha do nahi nang paite nahi nang khuchi nahi nang hichi nahi tia iki khen jing pau hi inam gol hang hovin apan la na ho hi veleuchun tunia phung sunga lam kai ho iki gel tha wa ngai ka ti no men eima phung ki ngai lut ding mo ngai hi zong le hi ta hi ki khen na dinga vai e ho pau hi ki dei lo ai tunia hi kavet na hi le ke ho vai phei ho hi angol ka bangovin kuki di chet vai phei ho bo si dana hi ahung do hi za chu ahi the ai le kanam mi te ho kuki hi anei tum yum po vi kuki pau tum poi kuki pon tum poi kuki flek tum lawai i bon chawa tunia tha do pau na tho jong le kuki nei mar pau na tho jong le kuki nei paite pau na tho jong le kuki nei vai phei pau tho jong le chon kuki nei hi chi ho jo se hi kuki nam sunga ke khai la so ke he ti pa hi i he thiemuwa ilungel i helwa tunia email ma ho hi iti izo theiwa mail ma hovin apan la na ho hi hichiwa hi panala wa hi le ke hon hi chilanga pan lawing ti a hi iti le khal thei di hom ti pa zo hi ingai to ngai ti hi a chaina ka ga sei the hin tin tu ni kuki news hin ve hin ngai ho zo se na chung che win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen